Yo big sa kap fet men. Yo, konen pose men, sa ka fet men. Ou konen papa nek pose men, sa fe lontan m kampe la, mo kampe men, so konen nek son gran nek i boss men, nek beze kom si yon zami men. Bien men, pa gen problem non men. Si nou ta zami, on boss tan ko mon cher. Si nou ta zami, sa pa ta pon problem mon cher. Yo men, so panse si nta arrivan le anal bon ti kafe men, jan kafe an le sa yo bon men. Oh, bien men, an ale non men. Dapi potan mwen apil we, konen pa gen l'ajan men. Yo men ki gen, bien. La pi potan pou mwen an ale non. Yo men, wè sa mtap dou la men, wè jan kafe a bon men. Oh men, jan kafe sa bon la men, wap mande kafe a bon apil we men. Mesye, gade jol mi se na kafe an la mesye. Oh men, so di la men, chamdo lo di la. Ah yo men, zotan diye pa sa monshe, mti gade jan kafe a bon men. Ah, dem di sa men, mba di sa pou an non men. Mi si di sa pase, ou gata yon bon zami pou mwen la men. Kounya la ti kafe a mi tan bali la la ti pale la. Om bon zami pou li. Mesye a isyen. Ay men, lem pa leve pou male men, konen net pa kafan pe dadi yo. Ben men, male men, wala le la. Ebyen men, manke bli yo men, nou getan de bon zami men. So panse men, si mta invito laka la men, nan salon laka men, nou ta manje de ti pis pou l'ansam, nou ta bon ti biye ansam men. So panse men. Oh, so di la tape potan mwen apil we men. Nek gen lotan, depi nek pa manje kek kris pou li men, tape potan mwen men. Dap bwe de ti biye ansam ma avon men, tape potan apil we baz. Bien pa yon problem non men. Mwen te nan Grand Rue 87 la men. De pou mwen di pou boss dede men wap jwen man men. Bien ok men, pa yon problem non men. Mersi apil men. Kafe ya, na bayon ambwas. Epi, male men. Bien ok men, male men. Ket konya mwen ve la kala la. Bal fon ti repose men. Ket mesye, apan vin nan bay servant la. Amble si servant la l fe maket. Ngo bagay mwen richonje la mesye. Ah, ok zami mnen te invite pou vit manje avem la. Kom servant la l fe maket, servant la prepare tout bagay sou kont servant la. Oh, kom mi pal nan wit la men, map fe servant nan kite bagay yo pou deme. Deme skire mi sa vit manje a boss li men. Bon fon repose m pou deme. Yo, kon pou ki sa mwe lo la men. Non boss mwen, pa kon pou ki sori lim la, non boss mwen. Monshe, go patne m di renkontre la men, tap vo chèche misye mwen men. Te tou gele pa la boss mwen, oubile si machine nan garaj boss mwen. Ket misye, mli we men, mapre le misye ma fel kon taksi men pou lwin joun men. Del vin mape pou li yon ti male redye men. Tale boss mwen, sa mte do di la. Ou zami ti male, komon fe boss ou zami ti male ki pa brigan? Monshe, ou antre nan trop bagay men. Oh boss mwen, pou ki sa goman anet sa? Kounya wa apren mi chache ne met nan tout non. Kon sa men boss mwen? Oui, sotan di a li men mwen. Chache men ne met nan tout non. Depi wap travay a moun, te toujou kon sa. Bon, te toujou kon sa. Pou ki sa repete l. Si revokasyon bezen, kounya m ka revoko, oui. Non boss mwen, bat di sa bon non boss mwen. Mais se gat machon moun ki boss. So di la men. Non boss, ou patande samdou la, gaton bon boss, se samedi. Kom konon va gene, mwen se foutou di otan di avan mga li ches dan ba moun do.